3-2-1. Hajduk bi uskoro trebao potpisati još jedno pojačanje. Njegovo ime trebalo bi biti Alec van Horenbeek. Po ovom mom poznavanju flamanskog, ono nešto malo što sam bio u Belgiji, ono što sam naučio, dakle, ovo je tipično flamansko prezime, sa sjevera Belgije, flamanski ili nizozemski i francuski, to je otprilike 60-40 u postotku. Sjeverni dio Belgije govori vam flamanskim jezikom, dok jug i ovo oko Brisela govore francuskom. Kažemo, ovo je tipično flamansko prezime, tako da bi trebao biti Alec van Horenbeek. I naglasak je na prvi slog, Horenbeek. Riječ je o belgijskom stoperu, 27-godišnji Belgijanac koji ima ugovor sa Twentom do 2027. do ljeta 2027. Lijevonogi stoper, visok 187 cm, to je ono što znamo. Ono što smo danas saznali, doduše, evo, možemo čak reći i maločas, prvi je to za Indeks napisao Marko Silov, kasnije sam to vidio i Dalmatinski portal vrlo brzo prenio istu vijest, ubrzo bi trebao potpisati za Hajduk. Po Transfermarktu njegova vrijednost je 700.000 eura. Rekli bismo priuštivo ako smo sad prodali Durdova, međutim Silov kopa dalje i kaže da bi trebao doći besplatno. To znači da bi ga Twente trebao bi ga se, ajmo reći, odreći, trebao bi ga pustiti u Hajduk, a samo takve igrače očito mi možemo i dovoditi. No, ajmo malo bolje upoznati igrača Aleka van Horenbeeka. Dakle, on je lijevonogi, 27-godišnji stoper, visok 1,87 m, ima ugovor sa Twentom do 2027. do ljeta 2027. godine, ali, kako kaže Silov, karijeru nastavlja u Hajduku i to bez odštete. Van Horenbeek prema Transfermarktu vrijedi 700.000 eura. Jučer se nije pojavio na treningu nizozemskog kluba pred novu sezonu jer je finalizirao transfer u Split, tako kaže Indeks. Dakle, on je bio svugdje, malo se vrtio po posudbama u prošloj sezoni, bio na posudbi u klubu koji je ispao u drugu ligu, valjda zato je jednostavno bio prekobrojan, jednostavno je procjena nizozemskih stručnjaka, odnosno u ovom slučaju nizozemskog Twenta, da im nije potreban, oni imaju dovoljno svojih stopera. Od lijevonogih mi imamo Rona Račija, dakle nije ono nasušno potreban, nasušno potrebna bi bila krila, ostali smo bez 3, vjerojatno i 4 krila ako još i Bamba ode, ali trojica su nam otišli, Almena, Rebić, Durdov i evo četvrti bi trebao biti Bamba. Dakle, ostaješ samo na jednom krilu, to je Brajković. To je podhitno nam treba krilo ili krila, još bolje krila, treba nam više krila, 2 do čak 4 krila i treba nam zadnji vezni, treba nam prava šestica. Pogotovo ako si se odrekao Huga, nemaš više kog. Odrekao si se i Krovinović, dobro, Krovinović i nije prava šestica, ali je to igrao. Iako je, evo, jedan i drugi su na pripremama s Hajdukom u Sloveniji, to su nam nasušno potrebna pojačanja. Dakle, sad se pojačavamo sa stoperom, ok, otišao ti je Šarlija, ali kažem, nije ti to zamjena za Šarliju. To je još jedan lijevonogi stoper. Ne znam, ako je prilika i ako je dobar igrač, treba ga uzeti, pogotovo ako je besplatan, a ako nije, ne znam šta će ti. U redu, malo ćemo pojačati stopersku liniju, ali 5-6 igrača nam sigurno u ovom trenutku treba u Hajduku. No, ajmo još malo upoznati novog igrača. Kako kaže Silov, koga Hajduk dobiva ovim transferom? Dakle, Hajduk dovodi našoj javnosti nepoznatog igrača u najboljim godinama s iskustvom nizozemske i belgijske lige, europskim utakmicama i jasnim profilom lijevonovog stopera. Zanimljivo je i da Van Horenbeek u Twentu ima nekoliko upečatljivih trenutaka. U sezoni 2024-2025 zabio je u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv Salzburga,
A također je znao biti opasan, pišu, iz prekida, dakle zna zabijati golove iako je stoper. Za stopera ima solidan golgeterski trak, iako mu je primarni posao naravno obrambeni. Ako prođe liječnički, Hajduk bi dobio iskusnog stopera koji je prošao belgijsko-nizozemsku školu nogometa, može igrati u sredini obrane i po potrebi lijevo, a u Split bi došao nakon sezone u kojem je imao kontinuitet nastupa u Erdevajzu, ako se tako čita. Čini mi se da nisam u pravu. Erdeviz bi trebao biti. Kako će ti to više sve poloviti, čovječe. No, u svakom slučaju, 27-godišnjak, dobrodošao. Kad dođeš, dobrodošao. Hajduk se nalazi na pripremama. Tamo je, vidjeli ste, trenutno 24 igrača, od čega su čak 4 golmana. Danas imamo jednu prijateljsku, odnosno pripremnu utakmicu protiv čini mi se, protiv Škendija, ako je u pitanju su Makedonci. Ajmo malo vidjeti ko je tamo. Da, protiv Škendije se igra danas u 18:15. Znate što, ja pripremne utakmice toliko i ne pratim. Gledam naravno live ako imam priliku, ako sam slobodan, pogledam, ali to je više testiranje snage, taktike i svega ostaloga. Rezultat je potpuno nebitan. Ako ti je rezultat nebitan, onda ti je to. Bitno da ti se niko ne ozlijedi, da pokušaš nešto povezati, nekakvu igru. Kao što rekao, 24 igrača su u Sloveniji. Toni Silić, Ivica Ivošić, Dante Stipica, David Fesjuk, Frank Karačić, Luka Hodak, Dario Marešić, Ron Rači, Marino Skelin, Dario Melnjak, Šimon Hrgović, Mihael Žaper, Adrian Pajaziti, Adam Huram, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Hugo Gilamon, Ilija Kutija, Noa Skoko, Etnik Bruti, Roko Brajković, Bamba, Mikele Šego i Marko Livaja. Eto, ostaješ na Šego koji ti je zapravo primarno napadač, ali će ti Šego morat biti krilo i njega ćeš jednostavno povezati sa Brajkovićem ako Bamba ode. Znaš, eto, 1 do 2 krila. Sa jednim pravim krilom igraš. Ne znam, eto, iako ih se Hajduk odrekao, tu su i Filip Krovinović i Hugo Gilamon. Nema Šarlije, koliko vidimo. Šarlija je dobio poštedu i Šarlija radi na novom transferu, odnosno radi na tome da ode iz Hajduka. Za sad još ne znamo precizno u kom se klubu radi. Saznaćemo i to. Dakle, danas je pripremna utakmica sa Škendijom u 18:15 u noći. Danas u 1 u noći igramo protiv još jedna utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Dakle, protiv Paname. Očekuje se pobjeda, očekuje se prva 3 boda. Očekuje se bodovi zbog prolaska skupine. Onda nam ostaje još jedna, ona protiv Gane. Bili smo u live-u, imate 2 live-a, imate jedan i onaj sa Zokem Talijanom, sad što smo radili, imate cijeli dan, pogledajte. Imamo i onaj 100% hajdučki live gdje smo se fokusirali samo na Hajduk, gdje je bila šarolika ekipa, radit će još live-ove svakako. Eto, dok mi čekamo što će biti oko Hajduka, imamo reprezentaciju, dok čekamo šta će biti s reprezentacijom, uvijek gledamo šta će biti s Hajdukom, a šta će biti stvarno s Hajdukom, to i dalje ne znamo, jer čuli ste da bi trebali sletiti ukrajinski milijuni, trebala bi za početak sletiti ponuda. Sad više je tih tumačenja. Jedna od tumačenja ta da bi ukrajinski milijuni trebali doći u 4 sezone, dakle Nosov, vlasnik kripto mjenjačnice Whitebit, trebao bi biti novi sponzor Hajduka, sponzor i partner. Dakle, u 4 godine ideja je bila da, odnosno pisalo se o tome da Whitebit daje svake godine 10 milijuna eura, pa se to nekako smanjilo kroz nekakve kanale da bi to moglo biti 5 milijuna godišnje. Evo ovo zadnje što smo čuli je to da je
da bi otprilike trebalo biti 2 milijuna eura po sezoni. Ako je 2 milijuna po sezoni, onda je to čisti sponzorski novac. Mislim da kao nekakvo posebno partnerstvo i ne bi trebalo biti. To mi je davao 600, 700, 800, 900 hiljada eura. Nikad nije bio sponzorski partner, nije, mislim, on je ušao u klub, sve to štima, ali nije bio predsjednik, nije imao nikakvu značajniju funkciju osim, čini mi se, uprave. Dakle, ili nadzornog odbora, gdje je bio, evo vidiš, nisam ni zapamtio. Igrao je takvu ulogu koja nije bila prevažna. Dakle, vidit ćemo mi još tu. Puno se toga govorilo. Nosov je govorio, evo, za 2 dana stiće ponuda Hajduku i to će biti najveća ponuda u povijesti Hajduka. Prošlo je na današnji dan, ja mislim, otprilike 8-9 dana, pa je onda krajem prošlog tjedna rekao Ivica Pirić, evo, za 2 dana sigurno dolazi ponuda. Dakle, mislim da je to danas bi trebao već biti zadnji dan ili je bio jučer zadnji dan. Uglavnom, evo, čekamo danas šta će se dogoditi, možda stvarno i sleti. Ako sleti, tu smo, obavijestit ćemo vas, pa ću reći svoje mišljenje, ali ponudu treba prvo napisati, onda ju treba poslati, onda ju treba otvoriti i pročitati. Dakle, kad mi sve te vidimo, sve te korake koji bi trebali se realizirati, da ćemo biti pametniji. Do onda pratimo Hajduk, pratimo Hrvatsku, pišite svoje mišljenje o novom igraču, a mi se vidimo. Bye bye.